we dukomeje kugenda tubana kuri uyu murorongo mugari wa Rwanda Daily News TV. Gusa nkubwire ngo nguhereje ikaze rirambuye kuri uyu muyoboro mugari wanyu, ndetse ari nawo nkomeje kugenda mbahererezaho amakuru cyane cyane twibanda ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana neza ku bantu twabanye ku makuru y'ejo, narababwiye nti aya makuru na ya mbere nayo ya nyuma mubonye mu buryo bwa audio. Murabibona rero ko twamaze kugaruka mu buryo bwa video ngo tugende tubahereza amakuru menshi cyane ibikomeje kugenda bibera ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abantu ubwo nanije mu makuru tayari, hari abantu bakomeje kugenda bavuga bati kuva M23 yafata igoma nta murwanyi n'uyu numwe w'igihugu cya FARDC ugisunuka hariya igoma. Oya, reka ibi mbiguhakanire nkubwire ngo ntabwo ariko bimeze. Nkubwire nti ntabwo ariko bimeze rwose. Imirwano ahangaha igoma ikomeje kugenda ijya mbere umunsi ku munsi, ndetse yewe isaha ku isaha. Ahangaha igoma turahagaruka ku buryo bukomeye cyane, turebe ese mu by'ukuri ni ibiki biri kuhabera. Ese FARDC iri gutegura iki? Ese M23 iri gutegura iki nyuma yuko ikomeje kugenda yatakwa bikomeye cyane n'aba barwanyi ba FARDC? Ariko kandi mwokagira imana mwe, turerekeza i Bukavu turebe uko i Bukavu bimeze. Abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bakomanga ku marembo ya Bukavu. Ariko amakuru nkura hariya i Bukavu nuko abarwanyi ba FARDC bakomeje kugenda babana ibamba izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 kuba zakwinjira i Bukavu. Ibi ngibi nabyo ndabikubwiraho. Ariko kandi hari ikinyoma ndibuze guca ku buryo bukomeye cyane. Ikinyoma kiriweho ku munsi w'ejo. Hari ikinyoma kiriweho ku munsi w'ejo rwose, cyagendaga kigaragaza uburyo uwitwa Generali Pacifique Masunzu yaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe ingabo za FARDC zari zihanganye bikomeye n'abarwanyi ba M23 ahitwa Ikarehe. Ariko ibi ngibi nabyo ndaza kugenda mbikubwira ku buryo bukomeye cyane. Nkubwire ko General Pacifique Masunzu akiri muzima ko, ndetse yewe akiyoboye aba barwanyi ba FARDC. Ntago ari ibi byonyine kandi turaza kwerekeza hariya muri South Africa. Nkubwire nti South Africa ikomeje kugenda yinubira bikomeye abarwanyi ba M23. Ibyo ngibyo bigatuma inaza ku gihugu cy'u Rwanda ikavuga ngo kubera ko igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri kugenda gitera ingabo mu bitugu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, bikanatuma izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeza kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibi ngibi ngomba kubyitambikamo, ndetse nkagenda nanafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugenda bikemuka. South Africa rero ikomeje kugenda irunda intwaro karahabutaka ndetse n'abasirikare benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo ndaza kugenda mbikubwira. Ni amakuru menshi cyane rero turi buze kugenda tugarukaho. Gusa nkubwire ngo niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari wa iwacu wa Rwanda Daily News, kora subscribe, urayikinge, ndetse munampereze ikaze. Mujye muri comment mumbwire muti turakwakiriye kandi turashaka amakuru menshi y'ibintu bikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta kindi kinzanya ahangaha ni ukugenda mbahereza amakuru menshi cyane ariko y'ibintu bikomeje kugenda bibera ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jewe mugiye kujya mubana kuri uyu muyoboro mugari, banyita Mr Kenzo, mbahaye ikaze. Kandi ubwo twanagiye turahera ahangaha igoma. Wowe niba wari uzi ko kuva M23 yafata igoma ibintu byagiye bijya ku murongo ndetse bikanagenda bijya mu mucyo, reka mbiguhakanire nkubwire nti kuva ahubwo M23 yafata igoma ibintu byasubiye irudubi. kubera ko
FARDC ntabwo yigize ihagarara na rimwe cyangwa se ngo ireke kugaba ibitero ndetse binaremereye cyane ku barwanyi ba M23 baherereye i Goma. Hari abantu bazi ko M23 iri gukontorora Goma yose, ariko ibireka mbanze mbiguhakanire mubwire ntihari ibice biri gukontororwa na M23 ndetse hari n'ibice biri gukontororwa n'igisirikare cya FARDC ku buryo bukomeye cyane. Niba wowe rero watekerezaga gutyo, reka nkubwire ngo imirwano ahangaha igoma umunsi ku munsi, isaha ku isaha ikomeje kugenda iba. Abarwanyi ba FARDC bakomeje gushakisha buri kintu cyose cyabaho ngo gikure izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha igoma. Ahangaha igomaho nicyo ngicyo naba nkubwiye ku buryo bukomeye cyane. Gusa nkubwire ngo imirwano irakomeje. Ni munyemerere twigerere ahangaha i Bukavu. Ahangaha i Bukavu M23 ikomeje kugenda ikomanga. Ikomeje kugenda ikomanga cyane. Reka mbisubiremo ubashe kugenda ubyumva. M23 ahangaha i Bukavu, mu marembo ya Bukavu yakamejeje ngo irashaka kwinjira i Bukavu, ariko ingabo za FARDC zikomeje kugenda zihagararaho ku buryo bukomeye cyane, dore ko badashaka gutakaza iyi Bukavu. Turabizi neza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida wacyo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda atangaza ukuntu ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda afatanije na Ndayishimiye Evariste ndetse anafatanije na Cyril Ramaphosa uyobora South Africa, ndetse hakaza n'abandi ba perezida b'ibindi bihugu batashatse kugenda bimenyekanisha ko bari muri iyi ntambara igomba guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ariko abangaba bagiye bahari ku buryo bukomeye cyane. FARDC rero ikomeje kugenda irunda imbaraga nyinshi cyane ahangaha i Bukavu. Wakwibaza ngo nukubera iki FARDC idashaka gutakaza uyu mujyi wa Bukavu? Ubundi uyu mujyi wa Bukavu uhahagaze uhari biroroshye cyane kuba warasa mu Rwanda, kuba warasa ku Rwanda ku buryo bworoshye. Ariko iyi FARDC nayo yakabambye ntabwo ishaka ko M23 itambuka. Wakwibaza ngo nukubera iki rero? M23 bakomeje kugenda bayikubita bayibangura. Bakomeje kugenda bayikubita bayibangura, ntabwo bashaka ko yinjira i Bukavu. Ibi ngibi mbanze mbikubwire unabanza ubyumve. FARDC yararahirirenga ndetse n'abayobozi bayo bavuga ko M23 itazigera igera Bukavu kubera ko imbaraga nyinshi cyane z'igisirikare cya FARDC ndetse n'abawazarendo, ntuze gusiga n'ingabo z'abarundi yewe ndetse na FDLR, bakomeje kugenda barunda ikintu cyitwa imbaraga nyinshi cyane ahangaha i Bukavu. Ntabwo bashaka ko M23 ifata iyi Bukavu. Ni nibi naba nkubwiye ahangaha i Bukavu. Imirwano ho rwose ikomeje kugenda iba 5 kuri 5. M23 ntabwo icika intege. Abarwanyi ba FARDC ntabwo bacika intege. Reka twigire kuri iyi nkuru yiriwe iterendinga ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo. Ni inkuru yagaragazaga neza ukuntu uwitwa Generali Pacifique Masunzu yaba yaguye mu mirwano, yari irimo kubera Karehe ku munsi w'ejo. Ibitangazamakuru nabashije kubona byarimo bitangaza aya makuru byaravugaga biti birashoboka ko General Pacifique Masunzu yaba yaguye ku buryo bukomeye cyane mu mirwano. Nicyo batangazaga gishobora kuba gishoboka. Abandi bakavuga bati
Generali Pacifique Masunzu yaba yarashwe bikomeye, abandi bakavuga bati Generali Pacifique Masunzu ni muzima ndetse yewe nta n'ikibazo afite. Nanjye njahangaha gukonfirma aya makuru avuga ko uwitwa Generali Pacifique Masunzu ari muzima, ko ndetse yewe akiyoboye operasiyo Karahabutaka, operasiyo Rukokoma zikomeje kugenda zibasira M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo ngicyo naba nkubwiye kuri Generali Pacifique Masunzu. Ayo komeje kuyobora abarwanyi ba FARDC, ashinzwe kuyobora. Reka tujye kuri South Africa. South Africa murabizi neza mu minsi yashize yagize itya ibije mu bibazo bya Kongo ndetse n'u Rwanda na M23 ku buryo bweruye. Nubundi yari hasanzwe kuko hari abasirikare yari ifite ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu buryo bwa rwihishwa. Ubu tuvugana rero uwitwa Cyril Ramaphosa uyobora Afrika y'Epfo, amakuru ahari nuko akomeje kurunda icyitwa intwaro Karahabutaka, imbunda zirasakure, ibifaru ndetse n'indege z'intambara, ntuze gusiga n'abasirikare bari kugenda birunda ahangaha ku butaka bw'u Burundi. Ngo nta wundi mugambi barimo rero, ngo ni umugambi wo gutera u Rwanda, ngo ni umugambi wo gucogoza M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ibingibi Cyril Ramaphosa ari kugenda yishyiramo azabasha kubibasha? Azabishobora? Icyo nakubwira naba nkubwiye nti reka tubitega amaso. Gusa ni naha nsoreje amakuru nari naguteguriye kuri uyu mugoroba. Turi buze gusubira mu makuru ya nijoro. Gusa nkubwire ngo niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, kora subscribe, ukomantinge, cyane cyane urayikinge, munampereze ikaze, mumpereze ikaze rwose, mumbwire muti turakwakiriye. Mumbwire muti turakwakiriye rwose. Jewe mugiye kujya mu bantu umunsi ku munsi nguhereza amakuru y'ibikomeje kugenda bibera ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banyita Mr. Kenzo, ndabashimiye.